Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele kuntambama nje. Nazi iy'ndaba ezingazinhle, kwabanye zinhle ngoba phela ake simthande sonke, akayona imali. Iy'ndaba nje ey'velayo kuthiwa uNtwari makuphela nje isizini iy'tshalo zigcwala umoya uyahamba, okukhomba ukuthi i-Kaizer Chiefs izomriliza. Ya, okukhomba ukuthi i-Kaizer Chiefs izomchitha umfana omdala. Kungey'ndaba nje ey'ngezinhle kwabanye futhi, njengoba ngithi uNtwari yena azange ebe nayo i-first good season kwi-Kaizer Chiefs, yabo. Kodwa engicabanga ukuthi azange simgaye i-enough chance as i-Kaizer Chiefs, yabo. uNtwari mina yena ebenama-moment ububone ukuthi uyadlisa, kodwa angicabangi ukuthi ekudliseni kwethu uyafika kulabantu laba esithi sinabo noma kulabo goalkeeper esithi sinabo, yabo. Engicabanga ukuthi mina ngiyam-prefer-a kunoVuma. UVuma engicabanga ukuthi i-game angazange a-consider kuyo i-game ekahle nje, ama-game angazange a-consider kuyo kakhulu awe-Nedbank Cup, ya ngoba ngiyacabanga wangena namagoli amabili kuphela kwi-Nedbank Cup, yabo. Kodwa kwi-league game hhayi, amngenele uVuma amagoli bafowethu, amngenele kakhulu 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 kakhulu. So nje mina bengingafisi ukuthi le ndoda le ihambe, bengingafisi, bengifisa ukuthi uNtwari abe khona next season or simlune ngoba usasemncane uNtwari, yabona makuthiwa nje siyamluna simbuyisele kwi-TS Galaxy or simlune nje kwamanye ama-team, kunawo team angenabo o-goalkeeper abasemgangathweni, yabo. Ngoba uPeterson engicabanga ukuthi into emhlalisile kwi-Kaizer Chiefs is not like uyi-best goalkeeper, kuwukuthi asenabo abantu abadala eqenjini abafana noPeterson, yabo, abakwazi ukugaya i-team spirit. Asenabo labo bantu labo. Engicabanga ukuthi umuntu omdala lapha kwi-Chiefs vele nguye, yabo, noNgcobo, kodwa uNgcobo abafana abancane emqondweni, abakakhuli, yabo, yabo. So ngicabanga into emhlalisile uPeterson yiyo leyo. Ukube bengasizwa lezo zinto uPeterson ebezohamba, bebezomchitha, yabo, bebezomchitha. Kodwa-ke ukuthi uyakwazi ukusebenzisana no-coach ebhentshini, umbone ephithizela, iyona into emhlalisile. Kodwa sithi-ke mfana omdala, indlela mayikhanye mabekukhulula makuphela isizini. Sikufisela inhlanhla mfana omdala. Ngiyabonga baba bhuti.